O ia le sa na fa ma le o ino le nei fa mo mo ia me se la vai vi inga ma pespesenga le o le fa fonga le tunu sunga ya tau le le sumai ta vita patu ia wa fo ile tatu fa tala no anga me ia se folo manino le mai mo sa mo le pol kalame o fata oto mo le nei fa ma roso fo mia ta lo fa alo se fua ia va tu ne no e fa tala fa wale fa fonga anga le tunu ia me se fo tam fa na o tano le o mai mo fa fonga mai so sta for kelo ia fa talo fa tu fa fonga nga Samoa ia o pa ia masa ma fa nga ia le anu nu wa tu ia fa tini o tau sala ai la fa tonu le fia maina ia mo vi tonu ta tu fa mo mo ne yaso tu sai male ma ta tu por kalame ne tu la fiafi ia pe ona fofoina ia fa talo fa tu fo i tam fa naua ale kale sia fa potong ke siano tano leia so si ke lope o lo ona mangalu ai ia atalo fa tu so fa man malo Yesu Kristo malo ia na tua fa fo mo la tunu u le nganga fa talo fa ia me so tatu poklame ne fiafi te lolo sunga fa ya onga le fa ngo fie ne poklame ia me se la o le tape na ngateli tau foi le me so no anga fa fonga nga sa mo la stula nga tape na pe sa fa ngo fie ia foi fa fi tau li sa tu fe nga tau tape na ino le fa mo mo ese mo moli le nga Christmas il mai mo nga sa ia fa tai mo fa fi ia tel tonu la vai le ia se por kalame e fa ngo fie ia i lava na fa fi tau li mo na fa ngata ia sa fa mo mo le nga ngole tu ia fa fengo fie ina me malava tam fai tu yai ya sale le lava ia fa foi ina le salo po le tolu vai aso talwai ele yan fa fita tele me masani lava wa masani fo ia se matou foi pese ele matou fengo la matou wa onga ele se me fengta tele matou tu lo foi pese festo tele o le tau matou o le au fia o mai vai nga malala o mole kale se pe sa ole ia sa ole le ni foi pese o ia sunga ia o so soani fai fi au e foi fi au ta no le ia le o malo lo mai le o matu fatasi mai fu nei ia le nga tele o fionga ti akono ia lo la foi pese tina matu ia se yo o lava tu pulanga male o ngasa ma lo fa tai o le tau ma tau pokala mele fa filo vaenga tanga ia la vaenga momo si folo manino fa fonga nga sa mo fa tulanga no le vaenga momo ma le tau ma tau na opes fa na sa no vaenga apo ye fo ni pese fatu e to po ina lanto fatuina ma fa no tai amo le mole ia fa tai o le vaenga momo ia o vivi inga la vole fa na mai o le msia ia e fitu la pese le fa mo e fa solo e al vaenga mua o tato por kalambe ia ine pe se fatu na mua o te mantua ina lava i si uso leo ia sa ia tusina le pese te fia ia la wa matai le matu por kalambe pe se le tusina e si uso a leo nga mai oi isa la ilua ia sa no foi oi sa lala oi fale apuna ia wa fai langi fo longa leus ia la un ana fatunga wa e manatu ai ia se uso le se atua ia o si pese masani lava ia malisi pese tas e na tusia el sunga fefe au ia el fu el metis sunga fefe au na metisia ia salo te leu si pese ia sa fai lava ia mana ia na tua manino manama ia bola toanga ia ile tape nango le nia fiafi amna tu ia le la sia tu le sunga toina ia por fa fenga nga taulange le faka sai tano le ia ele ngata le tatu tapu inga amanta ia meso le amata ino le nei fa mo fa mnu ia tele le tua ile fita fa fonga le tu ma tau te o folo fatu fa felo ya tu le sofa mano o le tātou ri whaolo Iesu Keriso.
I le au whātua o e o lo mawhai o na sila mai mō mai, i le nei a fiafi o le asa. Ma alo le soifua maua, ma le langi e mama. Whaafitai o maua le nei lao lao, tātou te wheilo iai, o na wala whanei o na pō, o mawhai o na saunia. Tātou te whetuwha iai whe au, wha mawhana whana o le talalelei, i sanga pou ma mati lo tātou whale, e na ia mawhatotonga, ma manolosi e mōri mau, mō le li toi tū. Siawa no le foi le nei, mātou te whātalo whātuai, a inga mawō, whanau, o le nei kālesia i tānoa leia, o e o lo ma mau mai, so sea tunu, mātou whātalo whātu, ma whāwheiro i atu, i a te utou. Tātou tāpuai i le atua. Whauta, o au nei o le auna le li i a whaia i a te au e tusa ma lau whitalainga. Tātou tālo. O atua nai wha moenga le lei o le asa. Peitai o le mawhai o le taomi, le whao Sofia o langona, o le nei vai tau o le tausanga, o na o whiau o le mano la o fio. E mo mi ai lo mātou wala wha mawhana whanai, whe munu ai, ma le whanaunga e te tala e lau fio le taui o wha manuianga fola, mo lau whanau. Mātou tālo ina iao ngā pēa senga ma tāpenanga, wha manatu mai a te mātou, le mātanga o le mātou wala toi lalo. Ai a whangu lo mātou moe, a wā o i whane le matenga. E a vera nei wha moe lu i tauai, i mātou ina ia nofu sauni, e whai mau au na wha maoni, a lau fio. E na ia wha pēr whai, o na mātou whai atu, i a whaia i a te mātou, e tusa ma lau whitalainga. O fio mai a nganga pai e wha mamalu le wha moe lau whanau, wha tasi ma leo wha tua o maua noa, e sila mai moa ma whaafonga mai le nei a fiafi. E nei a mawhai o na mātou waulia sikirisi masi fia, ma se tausanga whau manuia, ma futa mai a Yesu kiriso, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Amen. O le whaitawina o le tuspaia, tusi mai le whenga tuai, kene se ilo num tāu pe lus fullua. Whai upo e sifuru ma le fitu, ma le sifuru ma le valu. O le mea lea o te matua whamanuia ai a te oe, ma o matua whātou te leina lau whanau e pei o fitu o le langi, pei o le one o le fōi o le matawhanga, e maua fōi e lau whanau whai toa o e ita i a te ilatou. O lau whanau fōi e manuia ai a tunu uma o le lalolangi, a wā ua e usiu stai i la upu. O le tusi filifilia mo le nei aso e tusa, ma le whaasolonga le tusi whaitau aso, luka i lonum tāupu mua, o te whaitauina le whai upu e tōru sifuru ma le fitu, ma le tōru sifuru ma le valu. A wai lea i lava se mea tasi e le mawhaia i lea tua. O whai atu Maria, whauta, o au nei o le au nā leali, i a whaia i a te au e tusa ma lau talainga. Whamaria mai leali i le tātou whaitau, whanongo i a nā whionga. E au pēa e le nganga o leali i winga loloto o a nā whionga ma whamana malama mo tātou. Whautau au nei o le au nā leali, i a whaia e tusa ma lau whitalainga. O le manatu o le nei a sa, tau ma sua i le whātua tua. A le mawhauwhaunga whanea nganga, o le sifuru tolu aso.
kerisimasi i le ainga. O le taimina whātaunua i a Aperamo, le taulanga e peo na whātonu inai o ia i le tua. Na whāri ai wāwenga o le tua i le ngata o le tamai mamoe, na au mai e osi ai le taulanga. A o fitalai foi le tua. O toi tau upu o le whengainga o le vaunaosi. O te whamanuia ia te oe, o so lau whanau fōi e manui ai a inga uma o le lelolangi. Awa, o e usiu stai i la upu. O le isi lata i le ruawhitau sanga muli ane. O whātau nuu ai e le tua le nei wholofolanga i le ainga o Aperamo, e peo na whaia i a Maria le taupou, e mai le ngafa o Aperamo. A wao le taimi lama na tautana ai Maria, e upu o whaima matua, o au nei o lau au auna, i a whaia le tua i a tia ue tusa ma lau whitalainga. O le taimi lea na suia ato ai le lalolangi. A walo mai le tua siri ese i lo na alo fitunoa. E whawhisa ngai ma le leanga o le anga sana le lalolangi. A o le tama ua fola e whanau mai le tau pou. O ia lea, na te whaola le lalolangi ma mea umana whaia. O tau le ai, o tau na penga, ma ua whautu pule whaiva o tama. A wa o tau langa le atua. E na iaola le pāngu tā, ma lana sori tū la whono. E a fua mai, ona o lona lava alo fitūnoa. A wa o le pepe na whanau i pe tele ema, na pepese ai le langi, ma malanga mai ai tupu e whailo lo na tūlanga ese. O ia lava lea, na toi tau i tua o lea ai, e na ia whamangalo le anga sala le lalulangi. O manao mia le whātua tau masua ma tumu, mo i tātou o wao Aperamo ma Maria Eleni Angeru, o tangata ola e peo i tātou. A o le whātua e ala ai o na whaawau, whenga os whape foi, le ala o le whātau nuina o whenga osi, ma mōni mau iai le whātua, i le whamaoni o le atua, ma lo nāanga li lei i mea umana na whai. O le whātua tau musua. O le ala lea e mātala ai, mea ono no ai le langi, maifo mai le langi, le lalolangi, pe a o i na whātau nuu e le tangata. Ane ai se whātua. E le mawhai o na fia mai le atua. A wae te tau i le tangata e aluatu i le atua. O na taritonu o lo soifua o ia. O ia whai na te tau ia mai le na te mutuasa i li atu i a te ia. Tau i nā vea nei pēsenga ma tau mwhainga o le nei a fiafi e toi whangu. Ia ai tātou le whamoe moe alofa o le atua. E na ia mawhai o na tātou whape atu. Ia whaia ia te i tātou whapei o lau whitalainga. O na o Iesu ke riso, le pepe o whanau mai. Amen.
ia na wa fa fonga le tunu uma sisila me se foi o mai moanga le ngata ya Samoa fa pe foi tama fana o le fakasa tano le el tam fainga pe ona ivi inga ma sa fa finger Christmas e pe on tape naina malo fa time le tape nanga le vanga mo se le matango fio vi inga le tua ta se le vanga lu le mata watu e su filoi le ngata siva fa evangelia ia le foi e ma la auto tala pu le fa o so il van ia ta wo sa no fa ilo foi le foi ma ta we mana i pe Samoa po la foi fa mo na fa tu na ine pe se tu pokala fa mo Taftai ole tatu vainga luol pokala ia sa fu ina wa fo ini fa fia nga alfanau mal tu pulanga ia sa wala e tama fana wa ia le tu pulanga lava la tu ia le onga sa ai nei tano le i tama tai mali ia e nei sivana hip hop ia siva fa ni on po fia ia tu pulanga to sina mai fu ia nga mole lumana e to sina mai ma fa to tele ia le fana fa le nga to ina ia le nga te dia ia e ma sistema itala la titi le fa yo Christmas o tal masani o Christmas ia e ta we se fo si ona se ona fainga ia ai fai wo lo ile le tala la vale sa ulava ia ma tau no mai lo nei Samoa ia Christmas ia Samoa mana ia ia masalo la e nei pesena mulmuli ana e lua e fai ia ia Christmas i Samoa ia mana i fainga me alofa fo ia Samoa me alofa masani o ula fala o le toto o malfue ia o le siapo mana ia o le tonga ia ai masalo le amolo na atoanga atola pe asa ngoa i to ina sana fa malama ina o le fa mo o le mai nga mulmuli o matu por kalami o le mana ia tong fainga batu sau no le ala fa solo lu ngota to fa mo Christmas lo wai pe lo sui mel ma fo fo ina le i Israel ma Jerusalem ma nu fa pen sui me Samoa va ngol Christmas pero si le va ngata o le to ma tau va ngol mulmuli le pe o le ma se si va Afrika ia o siva na fa geri ia se va ngol tala ia no o mai lola ia le Samoa ia la sila pe Afrika siva pe le ai e masalo ai ese toto Afrika o tano le o le ma na to si va Afrika ia al mai mo ngala tunu ia o le la se atu mo le va ngalo no lua ia o tau fainga le fakasai tano le ia e pe ona ele tatu pokalam don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know.
Bakeri. Whanau mai e ia le tamata, e te whai moa e a te ia o Iesu. A wai whaolo ia i ora, ai o rātu maisa. Maria, 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 ua lewa na o tui whiatana noa atu. Ona o le mamawhai no la mona o Roma. Au lea po o iloa nei le whanangalo le atua mo tāua. O le angeru na whaari mai a te au i le miti. O le pepe o le a e whanau. E wha iloa iwa e nga mamana le atua. O le a whaola e ialo nunu ai ala tōu o sala. I oe o se whau. O le tūlama whengatā fo i le nā o i lo loto. Ai o te mawhanawhana pēr a wā o le atua si ese. Wo vivi i lo loto i le li. Wo oli fo i lo mamama i le atua lo whaaola. A wā o sina mai o ia i lana o auna whawhine. Ua whaamaua la moina. Yeah.
o mai le Krismasi Samoa. Ave au mesina, ave lau whaaloalo, ave me au pito sili on taua ia te oe, whai me alo whai i le pepe fau.
se lau iwa se fulua tau sanga, taru na tau no mai tala lei Samoa. O le whiau, mo ainga mawo, ave no wola e o stauranga ai mo le atua. E a mata i lo lava ainga, lo no, le atu no, ma le tala lei a le atua i Samoa. tātou tālo whamanuia. O ia tū mau i mātou lunga, ma lunga o lau whana umai le lalolangi. Le manuia ma le file mu o la wafio le atua le tamā,
Le alo fasiri ese o Yesu Keriso o lo mātou wali ima le whaola. O mā futa ina pēr i mātou e lawa fio a ngā paia. Nei māsa uma. Whāwawau lavau. Amen. Ia na o mai mom se sila tatou tunu u le tau mawhainga le kalesia e whakasai tano lia e peo nei le nei fiafi a meisol wha me moe se moli o le nganga o Krismasi tutono a inga le ngata i Samoa nei wha pe fo ili mai moanga toto wha salalau Samoa ta ape i tafa e fio ke lope mo le nga whaftai tele sunga to ina sunga en fatu le sa ma le fatua ta inane le pa ia o le kalesia i tano lia mo le tape nanga i ona tulanga wha alupe le lava ua ngā lulue mo le nia fiafi wa le wha moe moe o le tātou polkalame ia se mo moli le nganga o Krismasi a wala u whita whaafonga le titila mātou ngang whaaftaine e tātou paanga peo na ele mtanga luenga o whaato anga mwhainga whaiva whaapea le kampani al PSL o fumaile tautua mele au nanga whaiona mātou whaatino le ni polkalame mo le mai moanga sa mo le ngata ilea o le langolongo mai le ngata le whatali malo vaisala ia whaapea fo il whatupe o le SCP ma le WT Media o whai o na winatu le nei wha moe moe wha aftai tele le anga le lei ai meise o le tutu mai o le tau o se imomoli le whiau o le tala lei ai meise o pespesenga ma sa awhia whinga o le Christmas Moses whapoponga le aso taiao no te reina le nei whiafi tō whasoifua Manuia, le que reci